جه نواندن و چین اورینت نیوز بولتنا کردی نبار باش لحسك شردنا بلا داعش وريجيم دابر دوامه وجه ترسا خورا جهيزن كردي را داعش خندقه كل دردورا باجر جرل بسيد كولا تو باران ريجيم بسر زبداني دا بهتر دبا ولحلبه تقينك تونگل دبن كلا باجر دا رایدارن پدک دبیجن رفرندوم سرخابون کردستان پر نیزکه و پکک گفا آکپ دخواه دبیجه ترکیه لدیجی اپراسیون آشتیه کار دکن. ده 24 دمجمرین داویدار خسنا داعش ایریشین بارگهنیه پگه لباجار حسکه به سه ترمبیل ماینکیری آرمانش کرد و ده انجام ده. پفشونین تندنا برای هر دو آلیان درکتن هولی و هاتا زانین که زیان جانی لهر دو آلیان چی بونه. لآلیه که دنیجی پفشونین تندنا برای خسنا داعشه و هیزن رژیم دل تاخن رجاوای باکوری حسکه ده قومین و هاتا دیار کرن که لورجی هجمار کشتی لهر دو آلیان ده کتنه و لگوری آگاهین داوی که پفشون لتاخ دولاب العویس رودانه دنا برای توباران فروکین رژیم ده بیکو هجمار کشتیان به ناس کرن. جالیه خواه یکینین پاراستنا گلیه پگه و ده خویانیه که دا دیار کرن که رخصنا داعش ایریشی بارگهنیه پگه لجسر الابیاد و گنده فرحیه کرن و ده انجام دا پفشوندنا برای هر دو آلیان دا قومین. هر وها و ده خویانیه که دا حاتیه گوتن که رخصنا داعش ایریشین بارگهنیه پگه لگنده فرحیه به سه ترمبیل ماینکیری کرن لحیزنیه پگه دو ترمبیل تقاندن بری که بگهجن آرمانجن خواه و یا سیامین به خود تقاندن و لگوری یا پگه هجمارک چتا هاتن کشتن ده همان دمه دا یا پگه دازانین که سه شهروانین وانجی ده شهر دا شهید کتنه. ده بردوامی شهر و پفچون باجار حسکه ده نوچگیهان اورینت نیوز لحسکه را گیهاند که ده جسر سبه و چته این رخصتنا داعشه و پشتی کنترول کرن آوان لسرنافچه پانوراما جعالی باشور و ایریشی باجر کرن و شرد ناوراوان و هیزن رژیم ده لدردورا ناوندا سادکوب و کامپانی رصاف درکت هوله لآلیه کیدن ده ددان نیورو ده چتین داعش سه اتومبیل ماینکری جعالی ولات الحمر و بربتاخ غویران و شاندن لأو اتومبیل جعالی هیزن رژیم و هاتن آرمانج کرن و او حرسی هاتن تقاندن ده همان دمه ده چتین داعش خالک هیزن رژیم لنفچه باسیل به اتومبیل کماینکری آرمانج کرن ده انجام و ایریش ده افسرکی رژیم و هجمارک لشکرین پیره هاتن کشتن لچارگوشه اولکاریجی شردنا وراچتیان و هیزن رژیم ده دجوار دبه هر وسا داعش آواهی پارزگاه حسکه بموشکک گرماهی آرمانج کر و ده انجام ده آگر به تواهی و آواهی کت و هنزیان مادی لورچه بون جعالی خواه فروکین رژیم برسوا وان ایریشاندان و ده ور نفچه ولات الحمر به 5 ایریشن آسیمانی تو باران کرن بیکو انجام نوی ورناس کرن. لباکوری باجر جی لتاخین کردان دو هیزن اسایش و هیزن پاراستنا جوهری ده مجمیر 4 سبه ده تاخا ابو معش دور پیچ کرن یاکو سیویل نوی به تواهی عربین ایلا ابو معشن و پشتی و اپراسیون شروانان افتاق به تواهی جی چتین داعش پاقش کرن و زیده بیسکس جعالی گرن داعش و هاتن گرتن هر وسا گلکچک و ماین جهن مالان هاتن درخستن. نوچگیهان اورینت نیوز را گیهاند که ددان شوه ده دمجمیر 12 ده دروکتن هاونه لتاقت الحجر لنزی کنیست آسوریان کتن و تنزیان مادی بون. شر لحسك تا روج ایرو بردوام او روج بروج رخصتنا داعش هول ده کو پیش بکول او راستی یلدانن یپگتا لسردیمن داوی ین انیا حسك نوچگیهان ما همان جزیری افرا پرجمر آماده کریه ام تماشا بک. 15 روز درباز دبن گوشر لحسك بردوامه او جدسپیک و چتین داعش لسردو انیان ایریش کرن
ji aliyê Rojhilat û Başûr ve. Bi taybet li Başûrî Bajêr li taxên Neşwa Xerbî û Xwêran şerên giran di navbera rejîm û Daişê de derket holê û piştî heftiyekê ji pevçûnan leşkerên rejîmê ji aliyê Başûr ve ji navçeya panorama vekişiyan. Ew jî di encama teqîna du otomobîlan de Daişê dikarî bû wê navçeyê kontrol bike. Neharê xistina Daişê navendên Resafê Sadkop kontrol dike û nêzî navçeya Basil dibin. Di heman demê de jî balafirên rejîmê di rojê de gelek caran bargehên Daişê topbaran dikin. Her wiha di demjimêrên Bûrî de çeteyên Daişê hewildan got ji aliyê taxa Neşwa bi pêş bikevin û şer li derdora nexweşxaneya zarokan û Neşwa Rojhilat û Dulab Ewês çêbû. Di pişt re grûpek ji Daişê ji aliyê Dulab Ewês ber bi sînorê Xabûr ve hatin û li wir şer û pevçûn di navbera wan û rejîmê de derket holê. Li eniya Rojhilat jî şer û pevçûnên giran li derdora navçeya Xezil çêbûn. Her wiha ji aliyê Velat El Humur ve Daişê bi sê otomobîlên mayînkirî êrişî gundê Ferhiyê kirin. Lê hêzên YPG bersiv dan û du otomobîl teqandin. Di heman demê de jî otomobîlek din ji aliyê Daişê ve li wî gundî teqiya û di encamê de sê şervanên YPG jiyana xwe ji dest dan. Her wiha şer û pevçûnên giran li wê eniyê çêbûn û ta demjimêrên êvarî berdewam kir. Di encamê de 10 çeta hatin kuştin û 4 wesayetên leşkerî hatin rûxandin. Derbarê şerê got li Hesekê diqewime fermandariya giştiya YPG û diriya kongerekî çapemenî re li Qamişlo ragihand, got operasyona Şehîd Rûbar piştî 6 û 5 rojan bidawî bû û niha operasyona rizgarkirina Hesekê dest pê dike. Li Hundirê Bajêr rojane roket û guleyên 23 li taxa eskerî û Ezîziyê û çargoşeya ewlekarî dikevin. û ev jî dibe sedem gona aramî li taxên Başûr berdewam bike. Li gortê xuyakirin, got li eniya Rojhilat şervanên YPG bi pêş dikevin û hewl didin got Velat El Humur jî kontrol bikin. Lê ji aliyê Başûr ve rejîm bi paş dikeve û rêxistina Daişê ji aliyê Kolêca Aborî û navçeya Basil ve bi pêş dikevin û gelek avahiyan li wê navçeyê desteser dikin. Homen Cezîrî Orient News, Hesekê. Duhdana êvarê rêxistina Daişê rêbendekê YPG li Rojavayê bajarê Serêkaniyê bi tirimbêleke mayînkirî armanc kir û hata zanîn ku şervanekî YPG birîndar ket. Nûçegihanê me li Serêkaniyê da diyar kirin ku xakûjekî ji rêxistina Daişê êrişî rêbendeke YPG li gundê Til Helef yê ku bi 2 kilometran dikeve Rojavayê bajarê Hesekê xwe teqand û di encama teqîna wî de şervanekî YPG birîndar ket. Li bajarê Cerablusê rêxistina Daişê xandaqeke li derdora bajêr dikole piştî ku artêşa Tirkî amûrên leşgerî li ser sînorê Sûriyê belav kirine. Li gorî hîn çalakvanan ku rêxistina Daişê dest bi kolandina xandaqekê li aliyê Bakur û Rojhilatî bajarê Cerablusê kiriye û metirsiya Daişê ji pêşketinên hêzên Kurdî û artêşa azad li aliyê Rojhilat heye piştî ku bajarê Til Abyadê û navçeyên di navbera Kobanê û Cezîrê û bi 11,000 kilometr çargoşa rêzgar kirine. Ji alêkî din va metirsiya Tirkiyê jî ji dest pêşketinên hêzên Kurdî bi piştgirtiya firokeyên hevgirtina navnetewî heye ku bajarê Cerablusê û navçeyên derdora wê rêzgar bikin. Hîn çalakvanan ji bajarê Zebedanê dane diyar kirin ku firokeyên rejîmê bajar bi 20 bermîlên teqîner topbaran kirin û li gorî ku heman çalakvan dibêjin ku bi dehan ji welatiyan jiyana xwe ji dest dane. Toraya Sûriya nûçeyan ji aliyê xwe ve da diyar kirin ku artêşa azad berseva pêşketinên hêzên rejîmê û mîlîşeyên Hizbullah ji aliyê Çiyayê Rojhilat ve dan û gelek ziyanên madî û canî gîhandin hêzên rejîmê. Toraya da zanîn ku firokeyên rejîmê bi bêhtirî 16 êrişên asîmanî êrişî bajarê Zebedanê kir û 20 bermîlên teqîner û bêhtirî 20 moşekên zemîn topbaran kirin. Di heman demê de çalakvanan hîn wêneyên topbarana rejîmê belav kirin û têda xuya kirine ku wêran ku gihîştiye bajêr. Hêza rejîmê ji aliyê xwe ve dixwaze bajarê Zebedanê armanc bike ji ber ku devereke stratêjî ye di navbera Sûrî û Libnanê de. Li Şamê şer û pevçûn di navbera hêzên girêdayê artêşa azad û leşkerên rejîmê de berdewam e. Toreya Şamê ya nûçeyan da zanîn ku li orta bajarê Şamê artêşa azad hejmarek tirimbêlên leşkerî yên rejîmê armanc kir bê ku encamên wê werin naskirin.
هروسا هنجدر میدانی را گیهاندن کو ارتش آزاد آواهی کارن لشکری لکویکا تاخا جوبر ده اپراسیون که تایبت ده تقاند ده انجام ده بدهانج لشکرین رژیم هاتن کشتن ده همان دمه ده لدر دورا خالا سیخوری آسیمانی پفچونن تون ده نافر ارتش آزاد و هزین رژیم ده قومین لعالیه کیدن هزین دجبریه ین لباجار زبدانی را گیهاندن کوان ایریشه که دجوار لدجی خاله که ملیشین حزب الله لنفچه زلا پیکانین و ده انجام و اپراسیون ده گلک زیان مادی و جانی گیهان لشکرین و ملیشه ده همان دمه ده لدر دور عنیین ریا سرکه و فرنا آلی پفچونن تون ده نفر ارتش آزاد و لشکرین رژیم به پشتگیری ملیشین حزب الله ده قومین هروسا لعالیه چیای روجهلات و نافچه کبر و سلطانی باجار زبدانی ارتش آزاد ایریشه که شبیحین رژیم لسروان نافچه برسفدان هجای برخستن یک و توباران فروکین رژیم لسرتاخین باجار زبدانی هیم بردوامه هفدم لگندوار شامل نافچه قلمان آروژاوا هینچالکوانان را گیهاندن کو پفچونن تون دنافرا هیزن رژیم او چتین رخستنا داعش ده قومین و هات زانین کو چتین ریبندا درقا راج دست رژیم درخستن و لگوری هنجدران کو ده انجام شر ده گل کشتی بریندار جه هر دو آلیان وکتن جه آلیه کیدن و فروکین رژیم تاخی نافچه قلمان به هجمارک ایریشن آسیمانی آرمانج کرن بکو انجام نوی ورناس کرن لروجاوای گندوار ادل به کتیبه ارتش آزاد گری خطابی لنزی ریا لادقی اریحا و نافچه در دوراوی به تواهی کنترل کرن هفرزن باجار ادل به راگی هاندن کود انجام و اپراسیون ده هجمارک مزنج لشکر و شبیحین رژیم هاتن کشتن و گلک چکنوان کتن دست ارتش آزاد ده لحلب جی شر ارتش آزاد و رژیم جبریا دمک و نراوستیایا هینچالکوان باجر را گیهاندن کو ایرو ددان سبیده هین بشین دیوار سرای حلب هاتن روخاندن و سدم آوه که اوه کو هیزن رژیم تونلک بریا دمک کو دبن سرای ده کولانده بون تقاندن لگوری همان چالکوانان کو مزگفت حمویا لکویکا سرای حلب دوی تقین ده گلک جان مادی لچبون جه درکی جه روزنامه اندیپندنت یا بریتانی را گیهاند که بدهان جه کوچبرین سوری لسر سینور مکدونیا راستی اشکنجه و دزیه جه آلیه ارتش مکدونی واتین. لگوری روزنامه اندیپندنت یا بریتانی که میلیشین مکدونی لسر سینور اشکنجه لکوچبرین کوریا وان لأوروپا ندکن. هر وها روزنامه آنی زمان که ریخستنا بجشکن بی سینور آلیکاری کوچبرین کرن و اوجی درمان کرن. هیزن رژیم ده کمکوژین لدیجی سیویلان دا بردوامه و یا هری داوی کمکوژیه که لباجار بابه پیک آنی و تیدا کیمانی 28 کس هاتن کشتن. افدمک و رژیم سوری باجار حلبش خورخستی آرمانج و هر روش کمکوژیان لور پیکتینا و لگوری توره از سوریا مافی مروان گفروکین رژیم کمکوژیک لباجار الباب یل گندوار حلبه یگو تیزانید بین دست ریخسنا داعش ده پیک آنی پیشتی گو به هجمارک برمیلین تاقینر آرمانج کر و هاتا زانین گو 28 کس هاتن کشتن دناوان ده 19 سیویل هبون و به سدما شوتاندنه نه کسین دن هاتنا ناس کرن هر وها هفریزین خو جهیدان دیار کرن گو کمکوژی لبازارک گلری پیکات او تیزانین گو فروکین رژیم و فروکین هفگرتنا ناف دولتی باجار الباب جه دست پیکا سالا 2014 با تو باراندکن پیشتی گو باجر کدبین دست ریخسنا داعشه دا و لگوری هن مافناسان گو فروکین رژیم اسد دورین دبین دست دجبریا سوری دا ببرمیلین تاقینر تو باراندکا او بوان تو بارانان به هزاران جه سیویلان جیانا خوش دست دانا جه آلیه کندر با ریادار توریا سوریا مافی مرووادا دیار کرن گو رژیم اسد برمیلین نو پیکتینا و لگوری وی ریاداری گو هر برمیل که جیه نو در دورا سه برمیل تاقینه را یه گو بره پیکتانی و به وی صدمه گلک ویران لسر زمین چیدکا جه آلیه خواه سروک سوریه بشار الاسد دادیار کرن گو رژیماوی تجارا برمیل تاقینه را دجی ولاتیان پیک نعنینا و گوتنا چالک وان و مافناس عرب و اوروپی نراستن
فروکین هفگرتنا ناونتوی ایریشین بارگهین داعش لسه گندان لانیا مغموره کرن و هاتا زانین کو سه جچکدارین داعش هاتن کشتن. رایداره کی راگیهاندن ناوندا موسل دا دیار کرن کو فروکین هفگرتنا ناونتوی ایریشی بارگهین داعش لگند صالحیه حمیدان و خالدیه یکو دبن دستین داعش دا دانه و هاتا زانین کو کیمانی سه چکدار لوی رخصتنه هاتن کشتن. جدرکی جهازن پیشمرگه لانیا کرکو که دا دیار کرن کو سه چتین داعش خاردستی هزن پیشمرگه کرن و مالبات وان جنافچین یند بن دستن داعش دان ریویانا همان جدری ج لیواء نهان لانیا دقوقه دا دیار کرن کو سه اندامین رخصنا داعش لگند بان شیخ خاردستی هزن پیشمرگه کرن و هاتا زانین کو هر سه عراقینا همان جدری دا زانین کو مالبات ج 15 کسان 5 جن 7 زاروک 3 میرجی لگوری مالبات کو اوج باجار حویجه یه دبن دست داعش دانا رویانه و گیهان نافچین یه دبن دستین پیشمرگه دا پشتی دروجان کو به مشه قداندن و هاتا زانین کو روشا تندرستی یا دوزاروکان دمترسیه ده. ده حکومت آلمانیا چک و جبلخانه نو جهازن پیشمرگه کردستان رشاندن و دناوان دا موشک میلانجی هنه. لگوری داخویانیه که ارتش آلمانی کو چک هاتنه شاندن در دور 6 تونه و جبالا فرخانه باجار لاپسبیک یا لبروجلاتی آلمانیا در کتی بغدای و جورجی گشتی بالا فرخانه هولیره و داخویانیه که دهاتیه کو چک را دستی وزارت پیشمرگه کردستان کرن. داخویانیه دازانین کو دناو چکین کو هاتنه شاندن چکین پروردنه و 1100 موشک میلیانن و 5000 بمبنه و ترمبیلک لشگریه و ترمبیلک لهاورچونه جی هیا و داویا داخویانیه دهات کو ده هر دو هفته بیدا و چک و جبلخانه نوجی را دستی پیشمرگه کردستان بن. برپرسکی پیوندین در وی پدکه همین هورمانی آشکره کرد که رفراندوم سرخابون کردستان پر نزدیک و راگیهان کویدی کردستان و بغداد بحث جدابونه کردن. برپرس پیوندین در وی پدکه همین هورمانی لانستیتوت روجلات ناوین لو واشنطن سمینارک لسر روشا باشوری کردستان و پیوندین هولیر و بغداد همین هروها لسر سرخابون حریم کردستان آخفی و گود که گل کرد خوش رفراندوم آمده دکه و اشکره کرد که رفراندوم سرخابون کردستان پر نزدیک و د کنترین دم دا انسالن ورن کرن. هورمانی آنی زمان که ایدی کردستان د بغدای را بحث جدابونه دکه و گوت که ام نتنه د بغدای را نه با آلین دن راجی لسر جدابونه گوتو بیش دکن. وی رایداری پدکه حکومت عراقی ببن پیکرنا ریکفتنا پتروله و بودجه نیه دنابرا حولیر و بغدای تهمت بار کرو گوت که سرک وزیر عبادی گریدای ریکفتنا نبویه و سوزن که دابو ما و سنیان بجیه نکرنه. کوما جواکن کردستان کجک راگیهاند که چیکرنا قشله و بنداوان لباکوری کردستان جعالی دولت ترک و تیواتیا بن پیکرنا آگربست دنابرا ترکیه و پکک دوا. کجک و داخویانیه که نویسکی دا دیار کرن که دولت ترکیه اپراسیون آگربست نراست بکارتینه و ام ایدی ویاکی نادن ویاکی. هر وها ولگوری داخویانیه کجک که پرسگری کن کردی هر کو بر به چاره سریه و هر دولت ترکی لدیجی ویرا دبه و نشانه وی که اوا کو ترکی قشلیان چی دکه و آمده کارین شر دکه. ترکی دخوازه که جیهن کفنار و دوروکی ین باکوری کردستان تنبکه و کامپانین چی کرنا بندا و قشلیان دشینه دورا باکوری کردستانه. گریلاین پکه اف پروژه قبول نکرن و بریا چند روزان سه کامیون کامپانین چیکرنا و پروژه لسریا باجار بازید و ادرا شوتاندن و جوه دمیوا و تا نها شروع پفشوندن برای هیزن ترکیه و گریلاین پکه دا بردوامه و به وی یکیجی ده اپراسیون آگربست ور راوستاندن. بولتن اما بردوامه نوبرکه بچو کلوه بگرن.
را گهاندنê de. Diriya hemî alavên ra gihandinê de. Em bi we re ne. هەر نوچەیەک gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike ji dora te çê dibe. Gulaliani Orient News bajarê Girkêlekê. ساعدون السين اورينت نيوز دربسيه Sîpandêr kîj bi Orient News Swêsra. شێروان مەل ئەبراهیم ئۆریەنت نیوز هەولێر Ciwan Kurdî Orient News Amûdê. محيدين عيسو أورينت نيوز فيينا. أكرم صالح أورينت نيوز حسكي. جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ئیمال کورد ئۆریەنت نیوز قامشلۆ ماكسيم العيسى أورينت نيوز برلين. ولاد بكر أورينت نيوز جميدان آزادي الباجاري كوباني. Bultena Kurdî di Orient News de یەک و بihîstiye Newek yek û dîtiye. لە حەسەکە شەر دنابەرە داعشێ و رێژیمێدا بەردەوامە و ji tirsa hêzin Kurdî re Daeş xendexekê li derdora bajarê Cerablusê dikole. Tevbarana rejîmê bi ser zebedanî ve bêhtir dibe û li Helebê teqîna tonlegekê dibin kela bajêr de. Rayedarekî pedeke dibêje referanduma serxebûna Kurdistanê pir nêzik e û PKK gefên AKP dixe û dibêje Tirkiye li dijî operasyona aşîtiyê kar dike. Di mijareke din de û nûçeyeke xerîb da îro li Bakurê Kurdistanê li parêzgeha Wanê zarokekî 13 salî dibin berfê da jiyana xweş dest da. Duh li navçeya Moskoya Wanê zarokekî bi navê Rasim Teggak ku temenê wî 13 salî bû ku li ser zinarê derdora mala xwe de dixwest ku berfê bîne, kendalê berfê bi ser wî de ket û bi sedema vêyekê jiyana xweş dest da. Malbata Rasim Teggak û ji ber ku kurê wan ve negeriye bû mal, cendermeyên bajêr agahdar kirin û piştî 4 demijmêran termê wî hate dîtin. Mirin bi her şêweyekî li me digere. 5 partiyên siyasî yên Kurd çil rojeya şewata navenda tenderustî ya taxa Meyselûn vejandin. Di demekê de ye ku hîn xizmên pakrewanan çavê wan li benda rastiya vê bûyerê dilêşin û doseya vê bûyerê tanha bê sûcdar maye. بۆ بیرانینا چلۆژیە شەواتە ناوەندا تەندروستی ئاتا خامەیسەلون دە 5 پارتیên siyasî çalakiyek li ber dergehê navendê li dar xistin. بوومە لێڤەکر مەخواست ئەم حرەکەی ببینن ئەم ینی على الأقل ئەم کارە بن divê roja hada bîranîna wa da çirojiya wa da em derekê bicivin bîranîna wa em bikin yek divir da partîna jî îstîcabe kir û alîkarî me re kirin û amedekar bûn jî û kesna jî ez ê bêjim dîsa mixabin ne alîkar bûn me re. Li gor gotina ku bi zimanê Kurdî û Erebî bi navê 5 partiyê siyasî hat xwendin, ev çalakiya wan bi zavek bû ji bo hevnêzîkirina aliyên siyasî di vê bûyera dilêj de lê dibe ku vê gotinê nikarîbû agirê dilê xizmên şehîdan vemirîne. Ji rojayekê heta aniha jî rondek ji çavê me xelas nebûye. Tin netîce tin nebû. بالضبط اخذ علي قرطم دان ما ولو بيجي انه والله تشوف قضاء وقدر وتشكي ولا شيء بود مستوصفه ده حتى هليا يقولوا نديسي هريك هندوري خدا بيش اخذ حسي وبلكي تشناد بينيجي بس ما باليد حيله وقب عربيتي زماني عربيتي دربارî rastiya vê bûyera gotan ha tulê pirsînên ji dil li ser çê nebûne berpirsekî navendê ev agahî anîne ziman. رحمتي جوار تخوازن و پکروانی منه و پکروانی ملت کردن اگریگو چه بوی گلک تشت گلک عوامل بهفذوره جهاتنا هف نتیجه وجود مازوت غازی اکسیژن لگور معلوماتی من غازی هاتیه بروواجی وی که هندک خزمین شهیدان دبینن گوتان ها راستیا وی بویره ندیاره ایراکامن وكركيه من في مصوص في شوطين حتى ها جبين كرجة متنيا
وجبلي فيناك يجي يعني شطات لمدى هر هي ناشي بس اف تشتاقو تشوبي حتى فيك ليك يجي امزان لا كي قضاء وقدر امزان هناك فعل فاعل امزان تشوبيا حتى هذيك ليك يجي امزان شاشوبي ام خبونا محقق خام شارع قرن ام كات شوبيا شنبيا ام هكي بقو قلنا كي وقت بشي پشتی درباسبونا چل روژی لسر شواتانا وندا تندرستی آتا خامیسلون هین راستیا و بویره ندیارا و هین مالباتن شهیدان دپرسن گلو کی برپرسه و کمانیه جانو شاکر اورینت نیوز قامشلو له هرما کردستان شوین روژیه لبا پنابرا نزیکی شوین وانن یه نورمال لولاتی وانه پنابر پشتی 4 سالان جه پنابری ایدیه هول ددن ده پنابری را بگنجه ببن عالطيب يا تمرد يا طيب هذا تمرد جوزا افدر نكولان كفنار لشامية آن الحلبية افدر كامبا دوميزة لهر جوان بجلو برجن تايبت وآلاف فروشتنا تمرا هندي وآفا سوسي شفن بري لشامي وحلبة دمها رمضان دا تينا بيرا خلق دوميز اف شامي وحلبة علم بخار في داي قلك هيا جبو نخوشيا قرشكايا وجبو كفرايا يعني نافيجا او تمر هنديا تخوي بخوي يا طبيعي او جبو كفرايا كفرد حلينه والفيديو يجي جو انساني روجي دقري تي تمر هنديا طبيعي بخوي وضعي قلك بايز بي بس جو يا صبغ بخوي دفرشي مها رمضان ابچن سال دی گرماهیا هاوینی ده دبا میوان خلکی لی گرماهیا دبن کونا ده نوک گرماهیا دما مروب لمالا خوا جیان دکه اوه حال پنابرای دمها رمضان ده ودي روجا ما روجي وكا اي روجيا بس مشكله قرمه الفيدري قرمه كون ما كون كهرباء قدبه يعني زيادة كهرباء 6 ساعات كهرباء قدبه طبعا سوري خوشتري بو خاني بو مالام هو بو خوش بو انها كون النايلونه قرمه طبعا يا سوري خوشتره دمها رمضان ده هن بروجينا وهن نبروجينا لكسن روجي دقرن وين ناقرن بهفره مينا روج وشفن بري دماغ والباجار خبون بري جو بنابر ببن روجن رمضان درباس دكن او روجي ام قش بو خدي تعالى دقرن جربي خرام دقرن ام لميج دقرن ام روجي دقرن فرقياوي تني يا كي قش عرضا خدي ام دقرن الحمد لله خوشم دخو درناخن خدي ديسه موقع سوي درباس كن شنو معلم روبي خو اسمامي خو نخوشي خو دقرن ام هرچنا دومي سمتين ابدا شاي سري خوش مناشين يقولوا رجالي باشا هيفا خير وخشيه هيفا قومروب سري خرادكه وهوارا خوا ده خداي خوا قول حال وان بنره دوی مها پیروز ده بنابرین کرد چاوا لسوری هیوا رمضان الباوا زحمت بو دگل قد کرنا الکتریکی و تنبونا آوه و سال ناف کامپین بنابریه ده همان زحمتیه دکشینن لشب رمضان به همو اتمسفرن و نهاتیه گوهرتن چه ناف کامپا و چه لسوریه ده جبو اورینت نیوز رود ابراهیم کامپا دومیز هیوا رمضان به توجی لسر ولاتین کوبانی درباسته به تایبەتی پشتی کۆمکۆژیە 25 مەهابووری یەکۆتێدا بهتری 220 کەس جیانا خۆش دەستانە لە هەمبەر vê غەمگینیە هین وڵاتی گیریان لەسەر بوهابوون و تونەبوونا پێداوین ژیانە دکن دراپۆرە وڵات بکردا ڕۆنیەن بیتر کوبانی باجارکی جسدی 95 ولاتی نوی به اولا اسلامی و گریداینه و باوریا وان به وی اولته جبرویجی او پیشوازیا هیوا رمضان دکن وک هیوا که پیروز و تایبتمندیا که خل جموان هيا به همو مراسم و طقوس نوی رادبن وک نمیش و تراویح روجی فرده که روجی علم بگیره بس هم آتیش که ترس و خوف و چند تقنیات چه بو اما نادیسا ملت بروجی جی و نمیجید که و داره جامعه دوام دکه کۆمکوژیە کو بە دەرهەقی کەسێن سیڤیل هاتەکردن باندۆرا خوا لەسەر مۆراڵێ وان divê heyvêda kir û kêfxweşiya wan bi serkeftinên hêzên Kurdî bir. راستی روجیا هی سال نوک روجیا هر ساله روجی هر سال مثلا هنکی کیفخوشی تیده هبو خلق بروجی دحسیا به روش روجی دحسیا هی سال هنکی و کمکوژیا بالکوبانی چه بوی خواگرتی سر ملت یعنی روجی نوک روجی بریه بروش که نرمال داره وک روج عادی داره
ji 3 salan û vir de Kobanê dorpêçkiriye lêtevî rêzgarkirina girê spî riyên bazirganiyê bi temamî nehatine vekirin. Wî tiştî bandora xwe li ser nirxê pêdiviyên jiyanê kir ew ne cihê razîbûnê li cem welatiyan e. وضع الفر برشاتنا تقوبيتنا غراضنا وغراض بهايا وغراض تيجي ميلاد نكون بكره دنيا حرب جي يعني كو ما شغل كيما ميلاد نكون في غراضي بكره وغراض بربهاته يعني يكون باجر عيش تبيج نكون في غراضي بكره Welatiyên Kobanê heyva Remezanê ya pîroz bi êş û zehmetî pêşwazî kirin û çend roj li nava zeviyan derbas kirin. Lê baweriya wan ew e ku ev tiştê tê serê wan wek ezmûnekê ji cem yazdanê dilovan de ye. Welat Bekir Orient News Kobanê. Ji deverên cor bi cor cehrî min Kurdî li Sûriyê me ev hejmarek çalakî û kurtenûçe devê raporê de amade kirine. Em temaşa bikin. Rêxistina alîkariyên mirovî ya herêma Kobanî, alîkariyên ku ji madeyên jiyanê pêk tên li ser kampên herêmê belav kir. Platforma şaxên Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Cemaweriyê ya Amedê bi armanca alîkarî û piştevaniya gelê Rojavayê Kurdistanê kampaniyek bi navê ji Rojava re tu jî kolîkekê bigire ji nû ve da destpêkirin. Li Qamişlo Komeleya Comerdiya Xêrxwaziyê kampaniya belavkirina 135 selikên xwarinê li ser penaberên Hesekê yên ku li taxên Qamişlo bi cih bûne bi dawî kir. Li Amûdê çalakiyên navenda bera'm ya piştgiriya henêriya zarokan berdewam in. Her wisa doh navendê kampaniyek bo boyaxkirina dîwaran li taxên bajêr dest pê kir. Li Qamişlo navenda mîtaniya hişyarkirina civaka sivîl û bi alîkariya rêxistina pawiya parastina sivîlan re korsek perwerdeyê duwarê alîkariyên destpêkî de ji hejmarek xort û keçên bajêr re li darxist da ku di dozên lezgînî de amade bin. Di dawiya bultana me de dubare kirine sernûçê. Li Hesekê şer di navbera Daişê û rejîmê de berdewam e û ji tirsa hêzên Kurdî re Daeş xendeqekê li bajarê Cerablusê dikule. Tobarana rejîmê bi ser bajarê Zebedanî ve bêhtir dibe û li Helebê teqîna tonlegekê dibin keleha bajêr de. Rayedarekî pedeke dibêje referenduma serxebûna Kurdistanê bêhtir nêzik bûye û PKK gefan li AKP dixew dibêje Tirkiye li dijî operasyona aşîtiyê kar dike. Bultana me li vir hate dawî heta bultana siba her şad û bextebar bin.